Teracisin ya ai ngộ yêu play hay gini go por ya ke jing penyo chung play ya gini go por ke corridor ke bangan ai shifi ke ktien ke bem ke chung play hay gini go por ngin ya keren ngin ya pet ngin ke ktien ke chung trai sipang ke jing long play ke chung play kpa play khon ber play men si ba ko ti shwa ga ta nga priang sngub hai fi ki long kmi ke long kpa ki samla ki hep ki babang yi ban sngap ban sya skor ga ktien ga jumutrai hangno ba pidon nga priang su hai fi sya ga ktien ga jumblai hai ga ko por ka kubar ga banga kwa bangan kren ban ai fi ga ko por ka long ya kan ka bentana ga ktien jumblai ki bababun ki brio ki bajukali ki bagi kwa ban yo jing syai haka kerteng ga jongno pin duai le pin address haka kerteng ke jongnu pin duai pin pan lani pin address ya ke jing duai ke jongfi ya ke jing kerpat ke jongfi namar bali bang ongkum ni namar don bun ke baju keli ke jong haka kerteng jongnu mongin duai laka de ke kerteng ke jong ublay lani ke kerteng ke jong khun bare Jesus Christ lani kerteng ke jong ben sem bakut bun ki jukali gani ke jingkali haka kerteng ke jungnu ngidei ban duai lani ngidei ban kerpat ngidei ban address yaka jing duai ke jangi kani gani ke jing shisha haka kerteng ke jungnu ngin duai haka kerteng ke jung blay ukpani haka kerteng ke jung jisu bari ukun lani haka kerteng ke jung mensia maku jung blay haka kerteng jongnu ngin duai lani ngin kerpat lani ngin address haka bangi penlong ya ke jing duai haka bangi penlong ya ke jing kerpat namar don bon ki boong teng teng ngi duai teng ngin snu tu su ngi duai ngim snut ban duai teng teng sikentin la ke kerteng ke jung blay sikentin ke teng ukon sikentin ke kerteng jung mensi bakoi hato ka de kata ke jing duai jangi bun ki chukali ke ke jingkali ka kwa ban pen ing yu phi hai ke go por ko ki khon ke jung blay bangan cha jubam yu phi ha kanu ke kerteng bangin duai le ni pin duai ngan pen i shwai ke ni ka jing long blay baro ngi tip ke ni kata ka jing long lai ha uai ka jing long blay ngi tip ngi don yo blay ukpa udei unong taong unong pelong ya baro kebangi yo igi kemat bangim yo igi kemat ke jengi unang tau yang ayu pi blay ukun ubakran yo Jesus Christ unang penim ubalawan ban syaya pelde halor kading penan na benta jenga jengfi bat na benta kading purtei bahkan yo im bahkan yo khia bat la sanar penayum Jisu la tep yu Jisu la mi pat baru la kiu no sebeneng baru ong ngan sawan pat utau di ukun baru Jisu Christ bat kebelai ublay ba umen semakut uni uday umen semakut umen sim je ublay umen sim uday ublay ubo shangsa menta hakana ka purte ubo shamsa hanga hapi ki kon ke jongblay pat unang yai tre ba udang yai tre ba udang yai tre banang yai penkendu ya umen sebakot menta udon kani kani kaya ka jong umen sebakot bat ka deru kaya ka bakut jong umen sebakot jong ublay kala jangkut atap kani kaya ka jong umen sim jong ublay kini gini ke jinglong blay ukpa blay ukon blay mensi bakoi ban snutu ya ke jinglong blay ukpa blay ukon blay mensi bakoi ngan ayu fi ke dur ke ban snutu ba bat ban shai ki klem long u blay ukpa na ka way pat ke dur u blay ukon na ka way pat ke dur u blay jong mensi bakoi na ka way pat ke dur bat ki long lai teli ki blay kam klem kren kum ta ki ong lai ha way komandan gede cermai kong 1 plus 1 equal 1 kemut tangwe
ban pen skutu ya kani ngan pen ivi kum kan duksa ba pen syah ni ka dur ke jong u peleng upeleng udai tangwe henry pinya pin skutu ong ni ka jinglang jong ubre ka pam li kun ha ka dur jong upeleng krang ba pin skutu ban pelong kun sim ban pelong kun sier kun han kidon lai sertap ha ka jinglang ga jong upeleng kadon ka tu gesni ka ba shabar ka besop ketu ka ba nabar nanta ka donru hadien ketu ka ba ka don ketu ka bali ka basop iti ibastem bada dien ketu ka bali ka don ketu ka bestem tipu I don lightly lai sertap ha ka jinglong upeleng kita kilayar hapo jong upeleng ketu ka besni ketu ka snap abar ka ba ngan pen ivi ka dur ka jong ubleng uba kobarlut ya ketu ke Bali bat hadien ke bala wengi ketu ke ba nabar kadon ketu ke Bali ke ban sop ya ketu ke bestem pada dien pila wengi ketu ke Bali pin syam bat pin lap ya tu bestem hangat traidu apa do kata ka di jenglong beli pinam la bat ong ai hangai kitu ki peleng kitu la shibun ong kitu mut we alai kitu ki peleng pinam la pi ong hanga ai hanga tu peleng kemut we tika jinglang ke jeng ubleu kpa ubleu kon bleu mensim ke long hakani ke kom pinam la long ubleu kpa da ke we pat ke dur ubleu kon da ke we pat ke dur bleu mensim ko hak we pat ke dur kanam long gum tau de uju hi kini ki lai we ki resep buram ki pediang buram bab ki dei way naki on ke Bible pin skutu syai hang ni haga banga ong ba ublei udei uju bleu kpa bleu kon bleu mensi bakoi dei uju tongan peding fi de ke ketian ke chung trai pin pe baka Bible ke kran baka yutu yangi kumni naka gospel ke chung Yohanes kalau nang ke basipo kada khot ka balai po ka kran bat ka yutho ngi ka ongkom ni gi kitien ki ba ngi dei ban skuto ongkom ni manga bat utau pa ngi along shitli ong jisu manga bat utau pa ngi along shitli ka bat ngi along kaju Bleu kpa, bleu kun, bleu mensiba kun. Pinpai syusyuru, naka juga gospel ke jongu. Yohanes kalau nak berkat sang ke dekat ke bersipong, ada ke berkat we ke berongkom ni. Memngek banganga long ha ukpa, baru ta ukpa hanga. Kita kiktien ya kibanga keren banga happy. Ngam keren nalade. Reu ta ukpa uba shongs ne hanga uhi ule iki jingle jau tonge hanga bangalong ha ukpa bat uta ukpa hanga lemda kumta tonge hanga ti na kabanta kita ki jingle hi pi hani ong bo uble hanga ukpa hanga nga ha ukpa kiktien ki ba ukran wong kim dei ki janga ki dei ki jong ukpa janga ti kemut ngi ya long lang ubleu kpa bleu kon bleu men sebe ko idei uju ngasa pen ifi karo komban address lakadin emban address hakawei neki lani baro tang ban pen skutu shwai ke jinglong lai hawe pin pen shuru na ka chiti ka ba ar ki korean kalau nak ba khat lai ke de khot ka ba khat sao ka ba om kom ni Kajing ai ujesu kruas sebutrai, bat kajing ik ublay, bat kajing islap umensia bakut to kin long lem bat pi baro. Lai ha uwe, ublay ukpa, ublay ukun, ublay mensia pi ong hang ni. Kajing ai ujesu kruas.
Upala mo pankot, iya ka nega shitish, kabaar, sige koren upankot, ini kitin ka, jing ay en Jesus Christ, kabaar. Bab ka jing it ublay, kabalay, ka jing ya slok, ka jang umansiyam, bako jing ublay, kini kilong lai ha uway. Ti wat nam shim da ka way pat, wat nam ong bang mentang ngay ha ublay ba ukpa. Pikin tat tau yo kun, kata kalong ka bamla. Piang ngat hau Jesus Christ ngakan tat tau yo men sebekut kata kalong ka bamla. Namar ba ublay ukpa, ublay kun, ublay men sebekut kilong way. Kan mau ye gadur jung tu palem way. Uban penka kun sier, uban penka kun han, uban penka kun sim. Ti ublay ukpa, ublay kun, ublay men sebekut uban ka yang ayu fi ki kun ka jung play. Ti udah ujo ublay. Ki jentre jeki iko maki ya per Henry pade ki trehi ya ka bom jukut. Haka jentre pat iko maka ya per. Henry ki trehi ya ka jo ka jengut ka talong ban pen im. Ublay ukpa utrei haga all those men. Ban penim ban wan ban ye communicate ye ki brio ge pon de ki prophet de ki nong ye tolu pada ublay ukpa utroi ban katong kolong ban penim ban hadien kata uwan ukun hadien ba uwan ukun ublay communicate da ukun yang ye fi ukun ulet ban uwan men sibakoi mata utroi hi ban penim jisuru utroi ban penim ukun utrei ban penim ban pen kendu iki brio menta sepang ka hak ka pop per ka jing besar kani kani kan lenti jong blei kpa blei kon blei umen sebako kan kom ka jika ni ka ktian ka jong blei tingan pen i fi ka ni ka por ti kom nu pat ni haka nu pat ka kertengin duai menta kadang ba penshan ngila ban kerpat ban duai haka kerteng ke jong blei duai ke kerteng ke jong blei haba pi duai haba pi address ke kerteng ke jong blei uba ukpa tongan pening fi na ga di khot na ga ktien ke jong duai kadang ba pen shai shu haka de gupon ke ba meda na ga gospel ke jong Matius kal nong ban rio kalong ban rio di khot ke ba kenai ke ba ong kum ni namar kata pinduai kumni ko kpa jangi ubah beneng long bakut ke kerteng ge jame uji su hikai gi senran ban duai ban addressi gi jing duai haka kerteng ge jang ublay ukpa jangi ubah beneng ublay jangi ulang omnipresence Ngi ong habneng Henry menta hang ni rudan bapi menta kat bapinang sngap na kenji kai rudan ublay ukpa ngila aman duai hak kerteng ge jeng ublay ukpa bauji su hikai kamlong ke babakla man duai hak kerteng ge jeng ublay nangta kabar duai address hak kerteng ge jeng Jesus Christ kan peding yifiวันมองบะนี้คำคราวกป้าว่าเดียวคุณเดียวจุงานได้บัน address ไปให้กับkerteng ke jenguk pa pindah address ke kerteng ke jenguji pindah kerpat ke kerteng ke jenguji turu deyu ju tangan pening ifi nega ketian ke jengu trai naki nega gospel ke jengu Marcos kalau nong ke ba kat riu ke de khat ke ba kat nyo ke ba ongkom ni dan puli fi haga de por ke bongkom ni kini kita ru kin but ya kita gi benget haka kerteng ge jonga kin ya be no iki ksut kin kran gi tliet ke batmai haka kerteng ge jongu Jesus Christ ngin duai ngin kerpat ka kerteng ge jongu Jesus ka long ka we ka ektier ge bekrang ba back iksut haga kerteng ke jemu Jesus Christ pendon kami ke kerteng ke jemu Jesus Christ haga ba pikir pat pendon kami ke kerteng ke jemu Jesus Christ haga ba pi back sut pendon kami ke kerteng ke jemu Jesus haga ba pi back ke jingpang pendon kami ke kerteng ke jemu Jesus haga ba pi back
ya ki jiduk ki jikduk ikan nu kenuru haka kerteng ke jauh Yesus Kristus kadai ke kerteng halor ki kerteng balaken tiu pet barabor gi juduai haka kerteng ke jauh Yesus Kristus bana Nazareth namar ba ublei ke ega dau ublei udai ublei uba ukpa unang ta unang pelong ya baro uba kovarlut kan mau banyak dulu jauh peleng uba kovarlut uba tablup ula ai ngana pen i fi nega ketien ga jong utrai kenapa pin skutu but balai ka bangi juya duai bet haga kerteng ga jong jisu ngi ju bek so ya ka kerteng ga jong jisu na marka dei kani ka bau jisu ongkum ni naga gospel ga jong Matius lenong ga ba arpu prang record ka ba khat prang ga ongkum ni u jisu ti udawan bat ula keren haki udaong la ai hanga ke bor baro habneng bat haga kendo ke bor baro habneng bat haga kendo la ai ha uji sugres dei naga dau ni duai minta haga kerteng ke uji sugres ni duai haka kerteng ke jauh Yesus Kristus. Haba pikiran dia ke jimpang keren ke kerteng ke jauh Yesus Kristus. Demar bawa makin dakin bot ini ke bengai haka makin keren, haka makin kerpat, haka makin duai kalong, haka kerteng ke jauh Yesus Kristus. Namar ba ublei ula ai ya ka bor, beneng badega kendo, mentah ka don bor kan ke kerteng ke jauh Yesus Kristus. Ka don bor halor ki kerteng baro. Kijang ki bahabreng haka kendo bat hapo kendo Paul Ukraine nega chiti siki Philippi ke lanong ke baar pen puli nang tu dado ke dekat ke bapra ha do ke bakat we pin pet bat pin yo i hang tu ka keren ya ka jinglong blay ke jong Jesus Christ ya ka jing don bor ka kerteng ke jong Jesus Christ ka kerteng halor ki kerteng baro kani ka kerteng ke jong Jesus Christ ngasapit iya fi haka we gesngi ya ka bor jang ka kerteng ke jong Yesus Kristus rei mentang ka kwa be haka nu ka kerteng ngin duai nget philayo i dang ta pina kwa puli susu sepang ka kerteng ke jong Yesus Kristus ngin let ban pet ka ktien ka jong utrai naka ki kam ke apostol kal naga ban nyong ga khot ke ba ga de khot ke ba san pho khandai ka bong kum ni Tikir yalan temau ya Stefan haba udang duai udaong atrai Jisu to pediang no ayaga mensiem janga atrai Jisu to pediang no ayaga mensiem janga duai Stefan ubri ubabek ubri ubahok ubri ubashisha jangu play ubom juya compromise bat ke purtei duai haga kerteng ke jangu Jisu Kristus kalau ngebor Keba kadu bangan beningi fi. Duai ha mensiem. Ani duai mensiem. Ngidon mentah ha ka jingi selak mensiem ko jabai. Duai ha ka mensiem. Ha mensiem jang ublay. Kamlong ke babakla ba pin duai ha mensiem. Namar mentah ha ba piat pieng pitroi pikta pidon ha ka dengo jeka duai ba mensiem. Haba pidan naga kali pikiran haga dodot hau mensim jumble. Pia selok hau mensim jumble. Ban sengutu ya kene gini beri ke balak ha ke beri ke balak kala babut ki sengutu bet pikiran bet hau mensim. Haki teli ki wang bet duai hau mensim kade ka bor ke bekrau. Haba pidai hau mensim jumble. Kade ka ketien ke basu bang palak ko ki kon jumble. Mentakan pinang kling tiar, pinang shet, pinang tiu, pinang side jan, pinang lei, pinang keren, hau mensim, pinang duai hau mensim, katut, kajing pensle, kawan kajing pensle, mabalai, pikiran haka kerteng, kajong mensim, mar mensim, riu mensim, jung ublay. Ban mentau train, marka dikaya, kajong mensim, jung ublay. Haba piat hayo hahat ka madang tit jeng tit. Kat ba pinang don hang yo hahat ka mensim kadang keren ka mensim jupi bat mensim jumle kinang don ka connection ka don ka jing keren ka jing keren mensim utole jupi unang keren ho mensim jumle ani ka jing subang haba pi duai ho mensim jumle
Tagadao katuka ktien ka upal uang shiki nong Thessaloni lani Ephesus manong duai kelam de put kadei yeki banget ke bakran hau mensim ke duai hau mensim jong ublei kat pinang trei pinang duai tra misi bako ya ngu ime misi bako yero ime misi bako mila pen kya ya misi bako mila yalam ya kran hau mensim jong ublei kadang tuit kadang telun kadang tuit kadang telun kadang tuit kadang telun Duai hau mensim jong ublei Pegan pri fi kamlong ke babakalaban address dari banduai haka kerteng ke jong Jesus Christ namar ke ktien jomle ke ongkum ni nakadika gospel ke jong Matius nang ba arpu praga di khot ke ba ga di khot ke ba ar khat khandai ke ongkum ni Dagu bapen baptis yeki haka kerteng ke jong ukpa mat ka jong ukun mat ka jong mensim ku Haka kerteng ke jauh mensi bekoi. Jadi ketika ketien tu try duai. Haka kerteng ke jauh mensi bekoi. Ya selok kau ke kerteng ke jauh mensi bekoi. Hendrei ban pin snutu padi. Ladangila ban duai menta baro haka kerteng ke jauh beli kepala beli kuan beli mensi bekoi. Di Henry. Ngan cepat ingat yufi. Kalau kum ni syai kedar ban pendon kami ke kerteng ke jong beli kupa beli kuan ni mesti berkut ban duai haka kerteng ke jong beli kupa kadai ke kerteng apa pin ya ro ya ka jimbang ka jingkrau ke jong beli piu i ki lom ki wa ki dur ki dar piu i ki jong dur o strong ke jong beli saudang ke pipet ke datang de ke buram jong trai pia ro ang ableng ya ro i me kopa berkut namar ka jing pelong jeme namar ka jing pelak jeme namar ka jing priam ke jeme pia ro ya ka jing bah ka jong kupa kata ka buat pidwai kerteng ke jong kupa kawan dap de ke buram pisngu ya ka jing priam ke jing kerku jong beli pi ang aingu i me kopa namar mela priam mela kerku mela penlak mela pelong kom ni ko bilang mi ang yang akan ni mi ai ga katai duai ke kerteng ke jepa aingu ke kerteng ke jepa pendon buram ke kerteng ke jong kupa haba pi aingu haba pi ro haka kerteng ke jong kupa Henry haka kerteng ke Jisu pa pen diman lani pin be lani pin kerpat kata ka de jeng ye per ka di tanggom da pin be ksoi piang haka kerteng uji su banana surat mi ka ksoi mi ka jimpang pat ka jingduk pat ka jingte jingkom hanu haka kerteng ke jeng uji su Christ Kamlong ke babakla mong haka kerteng ke jeng ublei ngabe eme ksoi kamlong ke babakla ti Henry pada ka Bible ke ba ublei lo ang haka kerteng ke jeng uji su Christ kidak kin buat Tina gede gedau, be haka kerteng ke jong jitu, banana pidan kam gede gede bandiman ang haka kerteng jitu ngani ban yo i kita, pan haka kerteng ke jong jitu keres. Ke kerteng ke jong jitu ke deka kerteng halor ki kerteng ala penifi mene. Tagadau haka ba pidiman, haka ba pikoman, haka ba pikerpat. Haka kerteng ke jong Jesus Christ. Ban mani ban yeslok kadai haka kerteng ke jong bensi beku jong play. Pidan menta haka presence haka judor kat ke jong bensi jong play. Menta pi aingo pi bensi beku ya aingo ya ke jong troi ya ke bor ke jong pensle ke jong ya ke jong penpau jong bensi jong play. Aingo bensi beku pi keren hau bensi jong play. Pi tuai hau bensi jong play. Pi kerpan pi aingo pi ro ong aingo bensi beku. Kini kedai ke rukom bangin duai hau mensim jeng uplay ban kerpat haka jeng ut hir ong ke Bible puan wang ban ut hir haka doanut jeng hau mensim jeng uplay kini ke bentang ke ketian jeng trai koki kon ke jeng uplay nget Kalau ke jengker ku, ya ke jengem ke jengpi bapila yo snow. Kum no bangin duai kerteng ke jeng. Beli kupam beli kum beli mesti berkut. Kalau ke kamlang ke babakala, pinpan hake kerteng ke jeng kupa kamlang ke babakala.
Pinpan kerteng bersama koi kamlang babakala. Pinpan kerteng kejong ukun kamlang babakala. Henry galapan ifi ka rukom. Kabasuk banyo. Yaki jingpan jangi kiba klempep kilong ladangin tip yaki rule ba ublei ulabu ingi. Kasuk ba bangan yo ya kata. Try ker ku ifi next ngan sa pen isu so ifi ka kerteng kejong mensi bakut. Ka jing yik selak baru mensi bakut. Bat ka kerteng kejong jisu halal ki kerteng. Ngan sa pening ifi. Hakawi keski blei ker ku ifi haga nego por. Tongin ye duai lang. Ko panga duai ngi ki kun te ke besar skor ke basngap ngi ke ktien ke jang mai ha ka ne ke por ke bemta hangdo ki pe ki snap ban ki sa skor ngi dang net ke ne ke ktien jame kan na long ke jingker ku ke ba kraw ba ye gini ki kod me ko tra bakin nang menta ban duai ki kerteng ke jong blake family kod blay ban sim ko kin am lengo kin am arta tien su a blay juga ban bakin nang ban ye slak ban men si e ba kod ngai tino gini ki kod ma shame try gini ko por shimti try ki kumbalon kerteng u jesu man nasrat nga duai ke pan ban ngai amen amen plain ker ko yi fi gini ko por ko blay shibon amen.